Kembali pi barong pada sampai pi saya channel Samdits dia akan ke video mentang kesengingan pen EP ki post ke belaj apa ka Directorate of Employment and Craftsmen Training Meghalaya Shillong. Dia paralog ya kan mentang ini pa yakni ke post ke belaj yakni ke office jong Directorate of Employment and Craftsmen Training Department of Labour Employment and Skill Development Meghalaya Shillong. Dia ka ni ke office ka ong ba The Office of the Directorate of Employment and Craftsmen Training (DECT) invites application from eligible candidates from Meghalaya for recruitment of supporting staff on contractual basis. Tekadi ke post kontrak ke ba ki ong hang ni ke period jong kontrak di sistem berkila ban extend we kini ka kontrak. Ke post ban kong kedai monitoring and research associate kalai ke post te ke essential qualification kedai any postgraduate or PhD. Next tu pas master dan next pas PhD. Teka remuneration kedai starting salary kedai 12,000 plus pak tengkah. Angta kapus pa kedai quality and operations manager kalai ke post qualification kedai any graduate preferably yak BE but BTech. Teka ni bala pas graduation but can prefer ke pas engineering. Ka salary kedai starting kedai 12,000 plus pak. Nta ka post balai kedai project associate tekalai ke post ka shi post bar ka essential qualification kedai any graduate and itu bal pas ya ka graduation kila ban apply bar ka starting salary kedai life HR aspa te ka age limit kedai khat plus nem hadu sausan snem te kitu ki ba long eligible bar ka long interested ban apply kani ke post kila ban apply halani hashwa kasan bachi chongka apun riotorik March alachar option da ka ba pipndap ya ka Google form ka ba kins ai ka link ka as ka link website chongka ni ka office bangan sabu ka link chongka ni ka official notification ka description box chongka video bat ya ka link ba pin apply ya kini ki post ti ngangat ba pila yo chumtoy kini ki nakani ka jing pembana chonga kani ka channel bala da fisung tuna di video ki bang pemi akni ka channel chonga sumba like share ba subscribe khna ba ki parlok du kini chimon toy lamba ki videos ki bang pemi hakani ka channel chonga te tangkini ki jing pembana kublai shibon.